Sanibonani wengane zawuthi sanibonani. Hey ma TikTokers, ngenza le video nje angijabulile neze. Angijabulile ingane zakwethu, angijabulile neze. Ngithola ukuphoxeka nokudumala. Bafowethu ma TikTokers ninonke. Why nibe nenzondo yeqiniso kanjena bafowethu? Why nibe nenzondo yeqiniso singazani nakwazana abanye siyazana nabo? Why nibe nenzondo yeqiniso kanjena ingane zakwethu? Ngawo phela lapha umuntu nomuntu une content yakhe. Manje yini enza ukuthi nibe nenzondo yeqiniso kangaka? Umuntu nimzonde phila, nize nimzonde sefile, nimzonde nimnyanye, niyenzelani le nto enenzayo? Lo mfolo unenzeni kangaka? Unenze yini la nenze yona kanjena ingane zakwethu? Unenzeni kangaka nize nimfisela impela ukuthi ngampela ukube uhambile emhlabeni ngalendlela? Unenzeni kangaka umgebi? Angithenga amehla akhe bafowethu, futhi angifuni nangelodi ilanga engenza umngane wakhe, angiyena umngane wakhe mina. Kodwa nje ngifuna ukwazi ngampela ukuthi yini ngampela nibe nenzondo yeqiniso kanjena ingane zakwethu. Ngawo phela la siyasazi ukuthi siyancokolela bafowethu, noma sithukana ngalezi inhlambe esithukana ngazo enzima ingane zakwethu, kodwa siyazama ukuthi sibekezelelane. Ngawo phela bafowethu siyazi ukuthi siyajoke, abantu ngeke befane, futhi ngeke niye ngancanye ningemanzi. Why nisebenzisa inzondo yeqiniso ingane zakwethu kanjena? Nithuka ingane yabantu ingenze lutho, nithuke ngalendlela enithuka ngayo, ngisho ngathi isifile, nikhomba ukuthi nijabulela ukuthi ushonile. Unenze yini? Ngibe ubenzeni laba bantu bangaka? Ubenzeni kangaka mfowethu? Kakhulu labadi bejabula, bekhomba ukujabula mfowethu mathi ushonile. Ubenzeni? Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Mkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much bafethu. Yazini ngizothanda ukuthi ngikhulume ngalolu daba because this brother engimbona etrenda lana ka Facebook naka TikTok naka YouTube everywhere bafethu uyatrenda lo bhuti. Ingoba ngiyamlandela kakhulu when it comes to TikTok, right? Especially when it comes to TikTok. Ngibona nje kunezindaba kuthiwa akasekho emhlabeni uDubula Mbatha. Nginokuwabuka kakhulu ama-videos akaDubula nalabo bantu asuke etalabhana nabo. Kunalabo bhuti ababhizi ngokuthi kuthiwa umtalabho lento yokuhlaselana nje for no reason. I'll say for no reason. Ngoba mina suke ngicabanga ukuthi bayadlala, you know what I mean? Bayahlaselana, bayathethisana, abanye babone sebehlangene, sebekhulumisana, bexoxisana, abanye nje kube yimpi kuyadinga nawe ngikudinga ngakini, nawe ngikudinga ngakini, something like that. Yona le ndaba yabo yomtalabho ke khona, especially kakhulukazi ka TikTok bafethu. Ngiyangibona nje mina kutalajwa lapha ngisuke ngingazi ukuthi kanti yonke lento yenzelwani, you know what I mean? So ngimlandela kakhulu uDubula, angifuni ukuthi ngikhulume ngamagama alaba abanye bonke abasuke betalabhana nabo bonke. Wena mawubazi sengisho ukuthi bonke mina yabalandela, you know, njengomuntu ke onokureport izindaba, something like that. Wonke ama TikTokers, wonke ama Facebookers, wonke ama YouTubers, ama actors, ama musicians, I make sure ukuthi I follow because umsebenzi wami ukuthi ngethule izindaba ke nayo yonke into esuke yenzekile, something like that bafethu. So oDubula nabo bonke labo Maxi na yonke le gang yokutalabhana bafethu ngiyayilandela, ngisuke ngilandelela nje ngibona ukuthi benzani laphana, okunye ngiyareporta ngakho, okunye ngisuke ngibona kungabaleki ukuthi ngireporte ngakho. Manje namhlanje mangibona udaba lukaDubula bafethu luye lwamphatha kabi, luye lwamphatha kabi ngathi you know what, okay, asenze i-video because like I don't understand. Story nebinye ezinye bengizibona bekuthiwa ke udujule kaningi bakhuluma ngeenhlamvu ezingafika ko 16 eshisanyama kuphi wadujulwa ke waphuthunyiswa esibhedlela. Kwezinye izindaba ngibona bethi akasekho emhlabeni. So like yonke lento ngivele yangimangaza bafethu, like really uDubula bafethu ngimlandela kanjani lo bhuti bonke nje akekho engamlandeli bafethu. Like so angazi ukuthi Nkosi yami ubulawelana. Anti mina ngisuke ngithi ka TikTok lapha abantu bayadlala, kanti akudlalwa yini bafethu? Noma abantu bethethisana, wena unjena nje ukuthi kusuke kube nengihlamba, kube nemigudu nazo zonke izinto ukuthethisana ngazo lapha. But ngisuke ngithi mhlawumbe nje ukudlala,
you know, because according to what I read ungathi nje into yakhe yokushona kwakhe mangabe ushonile because ilapho nje entweni yokutalabhana whatever it is iyabhora ke mayinjalo bafethu like honestly angazi mhlambe it's something else kodwa ke kukhulunywa ngendaba ka-TikTok ngibona abantu belokhu bekhuluma ukuthi guys lento ka-TikTok nje ayekwe nje indlela abantu abasebenzisa ngayo i-TikTok omunye uzowaphawula wathi abanikazi be-TikTok bakwabanye amazwe le ngaphesheya akusiyo le ndlela abasebenzisa ngayo i-TikTok thina ngapha e-Afrika hayi u-TikTok simsebenzisa ngezinye indlela ukuthethisana ukulwa unjalo nje you guys abantu bayalwa for no reason I'm like why are we fighting ka-TikTok mara you know khona manje ke nanga udubula uhlele talabhana nje nabangani bake lapha bayatalabhana mina ngithi bayadlala bafethu angikaze ngikuthathe serious konke lokhana of course in the beginning ngizoyifaka ivideo kaDubula in the beginning khona ivideo yakade kukhuluma ukuthi kade abantu why inzondo engaka why abantu bezonda iqiniso obviously mhlawumbe uzovula ivideo ngayo ngizobe ngiyifakile ubekhuluma iqiniso bafethu ukuthi why nje vele iqiniso lingafuneki omunye umuntu uyam-advise lapha ka-TikTok wenza ivideo nje usho i-advice after your-advice kuyoza iy'nhlamba after that seniyazondana nje seniyatalabhana videos back to back kuningi bafethu kunabomgibe kuningi bafethu laphana ka-TikTok baningi nje but ngibalandela ngoba mina ngisuke ngizihlekela kokunye ngibona ukuthi ayi kuyadlalwa la bafethu kufana nje nodaba labo Khehlelezi nabo King Bhaka ayi angibona ukuthi sekuyinto singaze bafethu siyibange nje impela kuze kube serious so ke kubuhlungu ke udaba lukaDubula bafethu odabeni oniye bekuthiwa kubikwa ukuthi owaziwa ngelikaDubula Mavava Mbatha ku-TikTok akaseke emhlabeni ubaziwa ke ku-TikTok njengomthandi kaMaskandi ulale ngokuthola mfo kaMbatha akwehlangela ungehliyo ke sithi jude emndenini that is abantu bemposta ngaphana ka-Facebook omunye uthe odume ngelikaDubula ku-TikTok owaziwa ngokulandela uMaskandi usebe esebhadini lokuqotha ke ngenhlamvu eGoli ngenhlanhla ke usindile kodwa uphuthiniswe esibhedlela ulwela impilo yakhe I think this was before after that bese beposta ke abantu ukuthi akasekho emhlabeni so like no usedlulile emhlabeni uDubula Mbatha udlule namhlanje emva kokungenisa esibhedlela esiseGoli izolo lapho ebelwela khona impilo yakhe uDubula udujule eGoli izolo ehamba nabafowabo kubika ukuthi izinhlamvu eziku-16 ziphelele kuyena just imagine 16 years inhlamvu bafethu nosekuthiwa yamzonda umuntu awubakithi 16 for what khona nje for what bafethu ukhona omunye bese ukhuluma ngoMax ethi yena izolo kade ngigonyuluka ngalento ekaMaskandi namhlanje sivuka ngezindaba ezibuhlungu uDubula kuthulwe impilo yakhe esibhedlela yini ilento yokulandela uMaskandi ngengqondo ongekho ngomqondo ongekho lomfo ohlulekile ukucabangela impilo yakhe nezingane zakhe this is someone ethi omunye lokuthi uMax lokhu ngamenya ethuka unyazi lezulu something like that bafethu ngomunye la ekhuluma nango Max yo ngokaDubula konke engiyascrolla lana bafethu ezingenayo uDubula umfoka Mbatha akaseke emhlabeni udlule namhle emhlabeni udlulele esibhedlela saseGoli lapho kadilwela khona impilo yakhe uDubula ke kuthiba emhlabeni ngenhlamvu ezingu-16 you know what I mean so angazi bafethu usesibhedlela noma ushonile like kuningi rest in peace Dubula mfoka Mbatha udujule izolo eJulius eGoli kwaSteve eshisanyama isithombe zesigame ukuthi sinyantisa umzimba of course yazi mangabe kunjalo ke akuyona into ongayiposta ke leyo kunamavideo abongizwe besakhuzana noDubula kuningi uDubula Mbatha babaza inzondo iqiniso ku-TikTok abantu bakuzonda uphila baze bakuzonda nomsufile ile video engizoyifaka ke in the beginning ikhona lo bekhuluma ngoMax bafethu ethi yena owaziwa ngoMax Makhanya umthombo othembekile usungitshelile ukuthi uMax ubhacile lapha khona emveni kokushona kukaDubula abagada naye eJabulani Mall sebengitshelile ukuthi akazange afike emsebenzini so siyazi ukuthi uMax nabo yish kuningi bafethu kugcine kumenele uDubula ngemuva kokudujulwa ke ngoyaba lwezinhlamvu washona akaseke emhlabeni wesilisa obedume kakhulu ku-TikTok ogama lakhe uDubula Mbatha obedume ngokwenza amavideo ku-TikTok udujule eGoli izolo bamthole egarage lokwetha izimoto bamshaya ngo-16 wamabhuleti waphelela emzimbeni ushonele esibhedlela namhla sithi dude emndenini ngabantu nje abaloku bepostile uDubula bafethu mina ngazi bafethu noma sekunjalo sekuthiwa ngamavideo ka-TikTok mhlawumbe it's something else
because ama-video ka-TikTok nje bafethu ni-TikTok enizeni hayi bafethu, come on man. Okunye mina ngiyacabanga ukuthi kuyadlalwa abantu kumele kube talabhana bafethu, come on man. Lala uphungule Dubula siyi-Blue Nation sikhala kanye nomndeni nabangani kanye ne-Red Nation yonke asikho esitha saphakade futhi akekho ofisela ukufa komunye umuntu bafethu. Lo mdlalo esiwudlalayo ngicela siwuyeke ngoba sophela ngenxa yabantu abangawuqondisisi umdlalo kaMaskandi. So into enoMaskandi, into eno-TikTok ayingeke bafethu, shame. Ukhona bethe izolo besikhuluma ngawe Simphiwe Bafo, namuhla sikhuluma ngawe Dubula mfethu, kanti kunjani eDenver naseJulius, nihambe kahle nisikhonzele kwelizayo owadala isibhamu, something like that. Guys bayakhala ke abantu, anything that comes up ke ngodaba lika Dubula I'll definitely make sure bengimlandela kanjani lo bhuti bafethu, bengimlalela kakhulu bonke nabo Max nabo Mgibe and all those guys bengibalandela kakhulu bafethu, listening to yonke drama yabo nokutalabhana and so forth. Ngidabuka kakhulu when it comes to uDubula ke mangabe kuthiwa akaseke emhlabeni udujulelweni bafethu. Ukhona umunye othe igama lakhe linguDubula usehamba ngokudujula, so angazi bafethu kuningi makunjalo ngesaba bafethu. But anyways sithi dude emndenini bafethu mangabe ngempela akasekho uDubula, hayi cha ngeke lokhu kwazi kwanzima ke. Thank you so much ukubuka ivideo, like, subscribe, share ke sisiyobona kwenye elandelayo.